prove that they have graduated in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kwa hivyo nitawakabidhi vyeti vyao katika jina la Yesu Kristo. Fundisha kuwa katika Dominic wamekuwa wakikimbia upande wetu, wamekuwa wakishikana nasi katika kila jambo. Upande wa youth tunawashukuru na tunasema Mungu awabariki. Kwa kutamatisha, ningemwomba askofu wangu nashukuru adhuhuri ya leo kuwapeana mikononi mwako ambao wanahitimu katika darasa la pili katika mwaka wa 2025 katika shule ya Biblia, kutoka kwangu na kupa kwako. Asante askofu wangu. Amen. Let us appreciate Minister Florence. Tumpigie makofi tena. Amen. What you don't know about a graduation validates a calling. Na kama kanisa, in the year 2024-2025, we receive you, the class of 2025, in the ministry, in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Na sasa, mnareka mehurira makofi ne kina niho graduate. Amen. You should celebrate other people. Agenyu muikarite hau na nimurona kaundu gaka gegathaka na kirathi giko gikihingure. Muke mwiyandikithie. No ndungiuka ati tondu no igwa ni makinyete me akwe kurikia ati utonye. Acoke andu amwe ruta baria matigire. Baria thomire agitiga a drop out. Riu zoke alimaliza. Baria ni arikirie. Aya, no graduate na akavai. Basi ni mutumia akura tumanyane. Riu I authorize our admin, Mr. Njoroge James na Pastor Frank, hawa watu wakawanywe. Wengine waingie school ministry ya kanisa, wengine waingie pastoral care ya wamama na wazee, wengine waingie kwa youth wahudumu huko, na alafu wao ndio watasimamia compassionate evangelism. Hallelujah. Kwa hivyo mtatafuta siku kwa wiki, wanachukua basi yetu, mnawawekea chakula hapo, wanaingia hizi vijiji wakihubiri Yesu Kristo. Amen. Eni mukama na yaga baadhi mukama ekirira irio magathi makihujagia Yesu Kristo na magiteithagia andũ arĩa matarehota gũkũ icagi-inĩ. Mukama na egeraga diapers makora andũ akũrũ mataretwara mathinĩtio nĩ mĩrimũ makamahe. Makora atumia mena twana matarahota kwigurira makamahe. Mukamekirira iria hau makora twana tuciaritwo na kwao kwina thina makamahe. O makihunjagia Yesu icagi-inĩ icio. Kwa hivyo mtaketi chini na our admin ili muweze kutenga siku ya evangelism. Kwa hivyo mtakuwa mnaingia vijijini ili kazi yenu ionekane. Munaenda huko mnahubiri Yesu na mnatuletea watu katika ufalme wa Mungu. Huu ufalme ni mkubwa. Wiro yo ni munene muno. Na ndingiurikia ndi wika. Praise the name of the Lord. Ni ndikabagara na kou na inyuĩ mugatonya guku. Na mwambĩrĩrie na harĩa hakwa na hau mbere na hau kijiji. Mucoke muge muthie Wataram, muthie harĩa Gĩthũngũri, mwambe muthiũrũke icagi ici, muthie gwa Kairũ, muthie Mwĩhoko, muthie Gĩthogoro. Ona kũmwe nĩgetha muthie Mũhũrwo. Kũmwe muthie Mwanũrwo. Muthiĩte kũhunjĩria mũndũ wa Wallan Saturday na ndendaga maũndũ ma tũraria. Kaba mũhũrage mũkĩaragia. Maandĩko moiga Jesũ erire arutwo ake ndamũrekia. Muthie kũndũ kwĩ andũ mahana njũĩ. Koguo mũgĩe na hinya na mũgĩe na ũũgĩ. Na githĩ tiguo? Nigetha ũhoro mũrathomire mũrĩhĩre thogora. Na kwa hivyo it is my due honor now to honor them with their certificates as a proof
that they have graduated. You celebrate together your graduation. In 1, 2, 3, go!